Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. lanjutkan dengan membaca surat At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Lanjutkan dengan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemudian coba dengarkan baik-baik dengan ayat yang saya bacakan ini. Kemudian Anda menentukan surat apa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla fil hukamati wa ma adraka mal hukamah, narullahil muqadatu allati tattali'u 'alal afidah, innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Coba sebutkan nama suratnya. Al-Lumazah. Al-Humazah. Kemudian coba perhatikan baik-baik. Kemudian kita akan melanjutkan dengan paket soal untuk doa. Doa yang pertama untuk peserta, coba peserta bacakan doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni as'aluka min fadlika. Kemudian lanjutkan dengan paket soal, bacakan doa ketika mimpi buruk. Betul-betul. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Anak lahli. Kamu harus dikasih lagi langsung nabela. Kemudian dengarkan baik-baik doa yang saya bacakan. Kemudian sebutkan doa apakah. Allahumma inni as'aluka khairal maulidi wa khairal makhraji. Bismillahi waladina. Ulang. Coba sebutkan doa apakah ini.
Allahumma inni as'aluka khairal mawlidi wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Bisa? Kelupaan? Doa masuk rumah. Doa? Masuk rumah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi